abebembezi ba district ibiri omu kyanga kya Nkore barabireho bataine kya kanisa nahabwekyo nibija guma mu ntebe zaabo omu karuuru ka boona karabeho omwaka ogurikwija. Aaron Turahi chairman w'Isingiro na Jemima Buhanda ori chairman wa Shema district bwanyuma y'okuhambwa kwa boona abarikwenda kwetsimba barigireyo bataine betsimbireho. Okutanaho akaruuru ka chairman wa district ya Isingiro akabaireho omu mwaka gw'2021 aho abantu nyamwingi bayetsimbireho aryoru Aaron Turahi taine muntu weena omwetsimbireho. Chairman Turahi oine bendera ya NRM nagira ngu obutagira wamwetsimbaho n'obujurizi bw'obuheereza burungi. So ninyenda kubasiima habukundeka ningira ngo kundeka kigenderirwe abo kugira ngo ebintu binkozero mu kisanje cy'kwire. Ekisanje cy'kwire kikatandika Isingire gingagishanga eye yigana abernemwe nagiha amwanya gwigana abernemwe yabe ya kabiri. Chairman Turahi nashaba abantu bona omu ihanga ryona okukira munonga abantu abetsimbireho ahantebe zitari zimwe na zimwe kwenegeza obusinge omu karuuru. Karuuru kenshonga akakariyo kuza kuzamo ninshaba besimbire mwene mumanye ngo egi ni Isingiro district kandi tukira twena kugira ngo mubo kuboyisimbira na mugenzi wawe tubwinaze wesimbira na mugenzi wawe utamara nko murabi iwe chukuro beno manya ngo akaruuru go no muzano kugurahwe ntijagarukana tube ba brothers and sisters. Ebyo bikiri aho muri Shema district yo twirara umukuru wa district egi Jemima Buhanda nawe naza kugumizamu omuntebe egi bwanyuma yabona ababeire nibenda kumwetsimbaho okurema kuhikiriza ebirukwetengeza. Ababeire nibenda kwetsimba ne Edgar Mukundane hamwe na Arana Himsu bayanga bagira ngo mutegereze turiyo tubakoraho ntibakora andira muhero batugira ngo mukono yahika kandi nabo twesimbire nabo babaryo kwene bagira ngo tuturabase abo kwikibe bakozere nibakimanya batandikire ku kigambo mbiro nkabishate nyuma ngo Edgar Mukono taragigire ngo nayagigira atakuza kwihandikisa kizaho kufuna emikono ejo kunka stiro baba resistant bayanga abantu abo n'abandi bagenzi banje bafuna abandi bari mu mukono 12 15 kunka nomination bayanga currently. Now what's our next move? We are appealing to Electoral Commission because first of all they should give us more time. Edgar Mukundane najango kitongore cy'ebyo bururu nicyo kirigireho buzubona konka we orukorere byo bururu muri Shema Pius Ahimsubwe nagira ngo ababona abatahamibwe ngo bireguriye mushango gwabo banturayingire mirundi mingi bakungambira bakusindika abantu bakwija kungambira ngo ntense nabona yanga bagira ngo ngweno wangire kutensa nitwe stipend ijerize ko honoza kugirira because abantu bijya bagumana bisha reka tutensera abagira ngo nyebyo kutensa tibyo ndumu. I will see 5 chairpersons. We are submitting 50 supporters from 2/3 of the electoral area. So in this case, Shema in 15 sub-counties, we expected 500 signatures. So tears raising. Obwahati amaisho muri Isingiro na Shema gari yahantebe zindi kandi okwa yahayande ntebe zitari zimwe na zimwe nukutekatekwa kwija kubukwamani.